tubeona wera bango bunda aruma katetayito mutwe gundumire manya biki ekyo kicheke muno akira kulindo bomezi akale ogo hali omukazi wa Nyamasaza ya Hoima hausobole kwa nabagambira engiri kandanyo kiriki amani muno abokusobora kwa nogenda okasobora kwa wegemesa covid muno abo abaino mugisa kusanga nti mbicweka byanyu kandi umubazi gusobwire kuba rundi ukasobora kwa neguletebwa mureme abine bimukuhura omuni bagamba nti guno umubazi agwina elizibu byabo nangu bayingi tuizire ntugemebwa nkagemebwa polio nyagemebwa measles tetanus bingi muno nobutuba tulwaire miswija tugenda bafiteka hama chupa ejo mbaza eyitakenga ni bagamba nti guno mbazi ukaija Twitter ndo muha abantu abakugamba nti nangu guno mubazi kirikirungi muno inyo abazire nyikayi ninkibaza hano inyo abazire abayina abana mako nambala masomero gajja kutandikira nambala masomero gajja kubona gagarukira kiriki amani muno aboku bakanda sobere kwano twara abana bawe bakasora kwande bagemebwa kurura nti basobora kandi kuba ne bayikara kurungi batayina kiku ataribaniza rundi no baraba kana kauka ka covid bukaraka iziri ne basanga nti kandi umubiri guswa kwa guligwa amani rundi abasirikare bo mubiri bayina amani mayin kusobora kuba nti ne bakarwanisa but of course we bari muno kuija akiki tukutangirire mu studio zaite za Bunyoro television nkengeri nyikaini ndaganiza abantu nyabagamba nti wike kwija werabeta bereta nyakita byenju kandi tujja kuba no mukurasi wa Hoima kandi of course ruhanga yakutwore kyamani twasobora kuba nitubanaho onu ounde secretary cha Rundi district cha woman MP wa Hoima Kionka baitu kandi ali vice chairperson wa Bunyoro parliamentary caucus Rundi vice chairperson wako akakurato akakugaita abakurasi kuruga mu itware area Bunyoro ensonga nyamwingi ezikayenze bazibwa Bunyoro takagenzera hamura magwaito gwa kirokene ari hensonga na meeting zingi ezikayenze nizikalizibwa akuranti ari hensonga ezibaiza amane zokubaza mu dakika nka 3 zonka 5 kyamani nyakwendeze chap osobore kwa abantu no bagambira mu capacity yawo nka vice chairperson enkurato nyingi zuwa ikalize tumanyiruka zikalizana ba ensonga kabaki nyakwendeze just roll light kinteke okay kale wabale muno moderator waitu kana nyakutubungisize kandi nganje ni yange muno Kenneth abari kugonse boinywena abari harutinde ro Bunyoro television kubanza kwabyona nka moderator wange nkwabagambire nyonta vice chairperson wa Bunyoro parliamentary caucus nikimanyira kimu ngo Bunyoro parliamentary caucus kali akatebe akakuteraniza abakurasi bona abakurugo mu itwali bya Bunyoro kitara kandi kimanye district zaitu zona kutukazina Bunyoro parliamentary caucus yone bokaija regardless hakitebe kyao kyoizire baitu twena tukabana ba Bunyoro ito yeniyeta chapter teraniza habo murundi guno gutwayizira parliament ye 11 ara bintu byikiraniza kandi bakyaruka kugwa twagamba no aruho amaraka agaikaireho mu Bunyoro halo kwa kusamba buli nsonda ya Bunyoro amaraka ago garo kandi gali consistent gaine binte bigakubazaho kandi tukimanyanga titu nitwira kali ya Bunyoro abo kuba abantu bakatwesiga batukwasa ebikwato byabo tubabalirize bikubaruma twayesengendeka kurungi twagamba nangwe bizibuka Bunyoro twina bingi utwine bizibu bingi byona tukusagamba ngo tukubitandika murundi gumo baito bigamba leka tubiteka schedules tubishedewinge atandikira kimwe bikira kuruma byona bikuruma baito arokyo gamba ngo nabirabyo na nibiruma baito kandi kino kikuruma muno twabisettinga twabimara nabwekyo ekitubaire enkurato zobaire no ngamba nganja ni yange moderator kibaire ngo tubaire tutandikire kusindika waka bana kubagabaga kusindika waka kwetekereza kiwabo kuba tukagamba itu nka Bunyoro parliamentary caucus era yo kyatejunjura habuko wikano gamba Bunyoro bagamba kandi inde bigo ya Kimentaki abantu ba Bunyoro emwemu nka Bunyoro parliamentary caucus tutandikire kubikwataho kandi ntubizare mbazo manyire abaho obusumi obukira itu nka ba members of parliament bosanga ngo bundi ebitubalize tinibyo bikozero hata ubundi bosanga ngo bikoze ubundi osanga ngo habo kuba tuenda abantu bahure mune bituku baza kire bitukozere hano osanga ngo tukusobora kufoka ba activists of some sort hano sananka activist hati nayo kandi no oli mukurasi niwe bisinga hari yeti kandi ogenda gamba government tekozere kino but remember tekozere kino by virtue ngo oli member of parliament kikumaisa tine wo fokere government in one way or another
Auko tukimanyire kimungu legislature is an arm of government. Ngo parliament eyo nkokagiro rarundi kole biragiro. Kirikimu arms of government emikono yetu ya government itugire satu executive tugira amwendi eyeyitu legislature then tugira ne yabe biragiro. But hati bokafokere arm of government iwe nka legislature nko mukurasi. You still being an activist. Habu okuba oina offering a solution abakuba activists bonko bayija bajane byabo cannot kiro kitu neteka government mcheck but hatiwe nko mukurasi oina kuba part of the solution bokuba oina okuba mukurasi wonyini oina kuba part of the solution. Bunyoro Taina University contribution yao nko mukurasi elinka hati nkaitwe tugire byaro kusanga omuntu alibukona kigorobya hati mtu wabukona bwana achura nkaiwo mukurasa nayo niyo katanika kubaza hati then abaho missing link. So itu nka Bunyoro parliamentary caucus ya parliament ya 10 tukagamba nangwa Burundi guno leka tuzingenize na government ne yokora na itu ntubayijukia kurango ebintu bayiro nesonga nyingi nikyo kurango enkora tozaitu zibaire nyingi mali arono bunde buzikusweke sagwa no bunde twagamba kandi clinic sanja kizire na amani mai era yokete junjura niko Abanyoro bagamba. So itu tukachwa mtu agamba no tuina kuba tutandike ensonga tubene ensonga ya university tukuba sima nkabana baitu Babunyoro abo mwikaire ensonga ene mugijanja waza mwina mtu arabaize mu mulimo abo kuba mbeni ngamba naito ta mandate yaitu kula twa manyisa abantu akasigazi kage kasagira jakagamba kagamba wacha kintu mchipasara kulonge ali ati wacha pepesa kintu nikibakira kwenda kunyetereza abantu baho nibagamba no inye nenye ba partners baitu true ora kola kintu mu muhirima ugiye kuba no sana nko muntu bokuimuka nkeyo kenesa kasigazo tungira kaisikio kaligira kabira kaisikia we tatotandikire gene umuire mano ino iseriso uko kwitiriso ngo kwa kaisikika kurotika kenda kuro so tukubasima abokuba mubere ba partners baitu barungi bana baitu Babunyoro you've made us so proud ebikika zone tukabayina zo nka Bunyoro parliamentary caucus mustrukize kandi abantu bazimanye university to grow in ham and we believe and we are very hopeful ngabo Burundi guno parliament ya 10 university genda kutandikira kimo ya government tukimanya ngo efforts zibayiroho nyingi kandi kusema partners abo kuba nka political line timu kusobora gama muraro batenywe nkatani to Bunyoro kyonka itwe turumu ngabo kuba tula name of government kandi name of government ekole ebintu nkabisatu ebyamani ekyokubanza is legislation okuhanura no gamba Bunyoro University hati yo chance to inayo ekia kabiri appropriation hata appropriation ikikuyamba abo kuba niyo sente muko zirabyaho togye kuikara tanike kura ne barabyaho sente university manye zirazira nayo tutironke kigambo gamba nangwa lero ne cyo Bunyoro mwatu ihira aka university kanu lero ka sente kantu kena budget Bunyoro matia kasaiji Bunyoro hati batwaire na majegere prime minister so no rango kikutukora hakana ke then oversight tuino busobozi kama members of parliament kuro rangu twalinguza yo kike kiroho esende bazituhaire zikozere ko kyonyini ekitwagondeze abana Babunyoro bafuniremo so basically itu tumanyire kimu ungu ebitwina mandate yaitu nka members of parliament no kila muno parliament 11 enu ya Bunyoro parliamentary caucus tukarora kimungu ndugenda koro mulimo kandi tukumanye university kweja abukubere mulayi akaya we bari muno ha vice chairperson ebyo abibalize anka vice chairperson wa Bunyoro parliamentary caucus kabibalize nka umukurasi wa abantu bahoyima abari kindi ekiyetaba nakyo mbaire muranda toka nakyo tukabana inywe ekiyetaba yatu nekino kibere kizibu kandi nyenga bana kizibu kikira munabo kuba utenesa president we hanga kandi chairman wa party ya NRM akaraganize bintu byetabe ebyo alonkaruka hatiki kaine kimiganko omuntu kibaire kimbulizo obusinge baida kyo tukusima mukama banga abokwa nakyo kikusana weekend akaraiza mpisa rugo kakugwa hero kino mbaire hoima nizira nkerere iro baitu minister of trade mbalizo nawe asimu kanto kwa appointment ninkia kwenda genda kura batwereze guideline ikiseze ngora batanu kwa abantu batunga kasente kabo abokuba tukimanyire ngo butabe busobozi bwa Burundi butabe mulimo gwa government kurangu yasasura bali mibeta aba kwa government tutwaleta abayona baitu kandi tukimanyire nka president bwa yerage kintu ebe fokere presidential directive nabo kyatawo ito hotuli
baitu semerera mwarabira omwagamba katonyike ensafu kandi ati toikara kyoto tene kyokokia akale ensonga zikabanyinga akabanya ensonga yero kaijo ije tushijage tunda mukyalero kafuna abakurasi muno okuruga mu nyamasaza ya masinda bayine bikaijo bingi twasobola kwantugibaza aho extensively mbaire ni nyenda tubaze hansonga ya university ensonga yetaba then now ensonga ezindi nyakwetaga tuzirete mu maisa tuinenge tujja kuzireta mu nitubaza hamura magwa yitu gwa kyalero umurama gwetu gwa kyalero tukwenda gule basiza Ebyoburambuzi nkimanyire utaha member wa chiko ka parliament akajunanizibwa na ebya trade and tourism rundi ebyobusubuzi hamu n'obulambuzi mu ihanga ntikibaza habyobusubuzi na ebyobulambuzi mu ihanga tukimanyire itwena nti Bunyoro eri mu regions ezigira ebyobulambuzi nyamwingi nkanya abakurasi kuruga mu itwara ya Bunyoro muno tufuno mugisa tuwabungisa vice chairperson wa caucus ya Bunyoro kano ikara akakura tokana ka trade twakwetagire kumanya itwe nk'Abanyoro ebyoburambuzi bya ihanga tuina chance nti kimuha byoburambuzi bya izire tutakimanyire ruhanga byatwireka kwa amagita gamazire kwica baitu kandi ebyoburambuzi tukubiganyirwa mu tutayito nk'abana Abanyoro tufunira omugisa twafuna vice chairperson kandi omuntu akukara akatebe ka trade and tourism twakwetagire oturambururi rundo sobere kuturambulurira itwe nk'Abanyoro tukuganyirwa mu tuta kale wabale muno inganja ni yange kandi anyakombongisize kiro kino abaro kugonzebwa oburamwa gwa atleti kurungi tukimanyire itwena nk'Abanyoro kandi atenka abantu abali mu Uganda tukimanyire kurungi ngo ebyoburambuzi habwire buno nibyo bikwatire ihanga lyaitu kandi iyo bikuleta foreign exchange ekiro bwingi mu ihanga niko tukasobora tukabaho tukasobora kutunga mwaka sente kakakole ebindi ngudo bikibiki nebindi baita titwa nk'Abunyoro tukusima mukama ruhanga nkuya twange nyeni kyo okurora bunyemera nkagamba nduga Bunyoro mpura ndi so proud ero manyire nkamemba parliament atakira kubaza Ruganda ganda parliament aho abokuba ndora kimungu ati bunda ija nkabaza Ruganda kandi atindugire Bunyoro mpura nikimiga hati ningamba ati kandi baramanya bata baina kukumanya ere ya parliament ati buli muntu wena nyeto Bunyoro abukubo kimanyire kimungu nyeta Bunyoro nabo ekyo hati etwe nk'Abunyoro we are proud tukusemera rango mukama byabaire na hanga akateka Bunyoro hali twabaire kandi hali tuli kandi hali tugenda kuba paka eternity baitu kuteka Bunyoro tuteke just ngutube mbaito ine bya tusetingire bingi tunura ensi ya Bunyoro ebichweke ebindi gonze mu Uganda tokusakusanga climate ekusana ya Bunyoro dokati abantu bakulima ati bakugamba gane ebihimba season nkaisatu omumwa biruyo tunura nkutwemereire setup tuine ensozi tuine nyanja tuine buli kintu kione kirungi tuine ebisoro paka tuine buli kintu kirungi ati baitu ate kyo balize kyo nyine mukama yateka iki amani nigama gita agati nolira nsi yona hati economy nyenda munkuru batakubata gane njanja waza abakuba ati economy yanga yona egenda kutunura waitu Bunyoro it is a blessing and a very good blessing nabwekyo ekitwina nka abantu ababunyoro kulikurora ngo twayechumitiriza amagita gano twasobora ngafunamo kyoburambuzi nikimaisa ngo abantu bagenda kuyi bokubaza amagita ha parliament bakutomu kiaga amafuta nikibakutomu nikimaisa ngo abantu bano bona bali willing kwija kurambura abahanu both local na foreign hati tweke tunakutapinga kabunyoro kurora ngo we are ready readiness kikuru muno buba izire baija kurambura iyi tweba tulekeyireki bayizire barabirole byeyitu bagenda arundikire twina nkutubafunire nabakyo twina kurora nokira munitwe nkabe bembezi kurora ngo ya part of the readiness twina kutekaniza population yeyitu kutekaniza abakobe bayitu kurora ngo ya part of the readiness turubate nabo we move along with them tubarubatire bukura kinu tubatekaniza ati ngo withoima iyo tuna forum ya supplies enkoto tugidabinga oil hato mutu clustering atuta tuna cluster ya hotel bona hotel owners Hoima hotel Bunyoro hotel owners or Hoima hotel owners tukatandikira Hoima but we are clustering to extend ali Bunyoro region yes kwetegerezaki abantu bano how ready are we
ngaba hotel Okay. tuine byokwetagisa kurora ngu twatapinga omukantu kano bana abagenya abagenda kujja nibaijanye nkya musana na rwebagyo. Are we ready to host them? That is a big question. Kibagya kuija nibabunga bubunga rwebagyo nibatembe nyinyi bagaruka Kampala. Abo kubejuka abantu bekani batugamba ngu oil can be a blessing or you can be a curse. True. Sachi kureto kya Bunyoro kiri unique, ki Uganda kiri unique, tukwenda ebe blessing at all costs. So tugereza tutandikire omuntu ajja kwehabuza nko omuntu ali hansi hanyanja kigorobya omuntu ali bulisa omuntu ali bichaka bya kibale hansi kuli kyangwali yakwetagire kumanya bokubana ugamba kwe setting at all costs ataina kiaina rundi actually aine kiaina baitu information no kuranti yayambe wa homo no inya bebembezi kuranti ya yesetting mindset change no kuranti ya yesetting ya positioning mu ngera ina kukora ikintu kino mu yambere mutayinyo kabebembezi supervision and guidance. Kilikikuru munyo abantu ne kuruga yituboleki opportunities ezinyakuru nizo ziraha abakwaro omuntu akwikara omukaye nagamba ati lero nyowe ndatandikiranga amafuta ngahura weta ati ngutandikiranga tuina kuoleki abantu opportunities eza tourism erizesta lwa magita ne bweta tourism trade nebindi byona nomugamba ati aroho akawurunka kana hati ngutobe ntukora association eyo tukabantu olekia nguno abantu bano bakakwijana baina kulia it is automatic. Yeah. Baina kulia hati kulia kurumu boha aba players omu sector yo kulia ne bobo arumu abalimi kandi population yaitu ekiro bwingi ni he abantu bakira ne bala agriculture hata watu inakenda nkabembezi kurora balimireki balimire bata buba mazire kulima kikie kibairo so nikimanyisa ngo tugenda kwina kuba engaged at all levels nkabebembezi koleki abana baitu nabantu baitu opportunities biki ebirime kivene kulima ebikukachinga kurorangu byatunga katali tikikumanyisa hati bora alimeta for example ekusoka kutokonyera kulombo mu industry ya mageta kuba tekora bora alimebe kaiji bikora baitu kataito muno abukoge kusanga ngo abantu nali bagenda ne sukali batandikire genda ne bagidibi tibakyagira abantu ogenda gonse mu hotel abantu bakira bagamba asukali otampa akiri mpobwoki hakiri ndanywera ibintu nuko bitandikire kuba hati bo kuba rumu niwe notagetinga ngo kulime ebikaije bikira waze region kikumayisa ngo ya losing out. So tuinakuja muntu gamba nankwa lima bu green yebo bugenda kandi butuko bantu lima green zero vegetables tuzirime mutindo guti tutungebe extension workers nka government kurango abantu bano ba supervisingire abantu bayito bayina capacity kumara kuranti bine binde bikwetagibwa omutindo gukwetagibwa at this level yobulambuzi ntugamba nti tukwenda to expanding tundi tapping mu population ene kuija kurambura kuija magita abantu bayitu kirikita hansoko readiness ekuburamu tukabaire kurungi muno gali mananu habo kuba abantu bayitu ere bakyalekero kurubatabonga hata abantu betu bakurubatabonga kikumanyisa nabo bagya kutaratara nibo kuwata nko bakasoboyire so twina kururango association zozime zitukora running government kabebembeze abantu bano tubabayireho niko bayiheme kitukubenda mu bayemu hanyuma yabyona bakuba kurungi ne tuli kurungi so nikyo ngambira levels zona twina kurora bali mibayitu bakuli maki barani balime bibi ito kuli muri mugwaitu kubagaidinga kubagambe kintu kigenda nikyo kinu kiro mbaye nimbazana ba partners nkwenda kubatwara mu district yange Hoima bo ekikuru kyabyona bakwenda kwegesa abantu vegetables pineapples boni bibayina basically and they are experts era kutoka kaina konene karugira mukimu ni batandika bakutagetinga ngo butuko bantu leta nka government inkwe kuleta parish mondo akwanda akasente nakabereka kuru kulima kwa biro bino kukwenda akasente bacha tino rugaidingo omuntu ngo bwaratunga parish modo akasente kakaija kagwa mu ngarozi atatekereza kugura bajaji bwana atekereza kugura bajaji atatekereza kugura bajaji kukoro bwa boda buuka ndeka bukole obwire esazi taito bote kagure bajaji kugiteka obugora kugiteka henjagi ekahimbe ebintu bibyo kutora mukatala hati bora amara kutura mukatala ina maka sente nko bakwe nagamba kangende ko inamira akwate bajaji yagiteke stage ayinamire na bora kora yengu mitanuze orida kozereye
so hati niyo guidance tu inaitwa nkabemeze kueleza abantu baitu tap opportunities enziro ekiakabiri the quality hapo kwa tujuma wile bwana ito abaine minwa ikara nesindike ebigambo bingi bajuma tiri kusoba kwa mutindo tiguli gurungi omutindo baito lito tubalebezo ntubaka omutindo gumu kumaiza rugura hapo kuwa bundi bakikolesa kurango batutera knockout kutuihamo omukutunga ebito ko bentutunga hatini bakikolesa nka knockout standards hatu bagambire specifically mutu specific standards emukwetaga mugambe ngo butura abantu enda ebiringanyi ejja kuba size eti rundi kale eti hati nikyo tukolere nga Bunyoro hati nuko turole omuntu akwijja kutalibani zangu hati omutindo tiguikire kandi tuna specifications hano hatogo ne wetu watabukana okuba bandi bakikolesa just kubalemesa abantu participation nibyo kwasa no mutindo hati naito tugende twetokire kimwe kyesojo tolengo mutindo guba twahire buno nigoto kutwara mu abantu baito baba supervisinge babe nabo turubate nabo kurango mutindo kwikirira then tu uensure ngo ebintu bibalimire biguzirwe kubukuba tukentrole ebintu bingi abantu bagenda balete ebintu bingi banya bakaleta moringa banya bakaleta aloe vera banya no sanga ngo abantu babijumbire babiguzire but at the end of the day tibaina kibafunire tibaina nabakubigura edakika haziri 32 tukusagamba 28 ezikubule kandi kwantika hasaha zaiti nyamulunge esaha zijakoba esaha ibiri amazirera kufuna sigino hakuruga wa producer nangamanti akayire ko bulango kandi so kwere kuoni katahamu tugenda kuba ntuhumura mu dakika emu ibiri kandi butukwantu galuka tukwenda tunure sites arundi ebyoburambuzi binu ebituike ntumanya ntugamanti butugamba tourism hari hebinte bitwizira mutwe tukwenda tunure ebyoburambuzi rundi tourist attractions ezitumanyire mu Bunyoro azikonyire zito muntu mfunire excuses muno mu biceka by'abantu bakwikaramu tugenda kwanza tutunura nkenda kwaninga expounding ho muno bait katubanze tugende mu ka break nebo tugaruka Katoleya nikatole amasano torente obunokome byone bikoragana n'amashanyarazi mu Kirongo Electronics Hoima Fort Portal Road overseeing Hoima City Mine Market ororerira katara kakuru yakya enji yawe na sola ya Kirongo habo abamani abamutekera mu sente kuleta buli kintu cyone okuruga munsi za heru original and only original fridges deep freezers TV ezaki kundi neza flati musaizi zona amasimu heavy duty screen touch neza amapesa kuonka music system engundu ezikuruga mbadachi South Africa na America hura discount na guarantee barabara Kirongo Electronics Hoima Fort Portal Road kakubosero kabora kera 082 kinana2 12 rundi 0 08 08 koma mu ente utatora masa habwa Kirongo Electronics. Oine business yawe oine ebyokutunda rundi oine ebyokukora kyona ekwakwetagire abantu bamanye Bunyoro TV turoho leta business yawe ogitere abantu maiso ija orange naitu ha muhendo ogokengangana tuli ha chombeko kya Liberty Broadcasting Services harugudo rukujya Fort Portal opposite Centenary Bank Hoima omukampala tuli kamo Chachira Road oba tuikira simu zaitu zinu 0 kenda na 5 5 na 3 00 0 kaga na 8 9 na 8 0 oba 0 kinana na 4 kaga nemu ana na mwenda oba tukire ha email yaitu no kwesa Bunyoro television sales@gmail.com. Kane muka break ako mwebali muno kubane mukyali ha Bunyoro television program runde tekani za ekyali enyatabongo tugenda kwantu kuli basampaka saa zaitu nyamurungi saa zijakuba ibiri za kairirizi ka kirokino mu studios tuina omugenyi
nyenda muno kumweta vice chairperson wa caucus ya Bunyoro kiba kintu kikoto kandi kusanga omukazi engeri tugamba nti tulina kusosowaza rundi kurwa nti abakazi twabateeka mu maiso twabayikaliza hameze enkoto kurwa nti basobola kandi kuba bayina ebiki eba kutugambira ata vice chairperson wa Bunyoro parliamentary caucus akingaza amani muno kurwa nti omukyara kandi aina amani nengera kupushinga ensonga za Bunyoro nyowe nko omuntu kingaza amani nko omwana nzarwa amba nimpura nyina engeri kugaruka amani kandi ndora ensonga ni muzipushinga abali amasimu nja kuba ninkwate simu mu dakika 10 kuruga bwire buno kusobola kuba no charginga akasimu kawe no wetekaniza ebihabuzo byone byokwetaka kuhabuza vice chairperson arundi aliwe akwetaka kumweta baby face arundi Harriet Businge mugenyi ya kiki mchara omukorasi wa abantu benyamasaza ya Hoima mwina mu studios kind of course tukubaza habintu nyamwe basobore kwa natugambira harebyo ebya focus ya kaikaho ebirungi focus byesobore kuba ne pushinga kuranti Bunyoro yali batamaiso but for now tukwenda kutunura ensonga z'ebyoburambuzi mu Bunyoro tukwenda tuzitunure kurungi turore nti omuntu wabulikiro muno itwa abantu arundi inywe abanda bikara mbichweka bino ebijja mu abarambuzi timanyire kili kitoko baitu alipota ezitukenzi tunga itonka Bunyoro television muno kuruga mu nyamasa zikwahuka na mu Bunyoro zikoreke anti abantu kandi tebayina kyamani muno kibaganyuriro niyo nsonga bakitugambira nti kyalero katufune omuntu akwikara hakakura toka parliament aka ebyoburambuzi n'obusubuzi but for this case atukwenda tunoreha ango ebyoburambuzi nko abantu Abanyoro ni mukya totole manchi kandi muinengeri mutaganyiro muno mu byoburambuzi biri mu bicweka byayo atukwenda twetegereze nkabebembezi ababunyoro engeri bajja kurwana muno kuranti omuntu wabulikiro akandi yasobora kuba naganyirwa mu byoburambuzi tukwenda tunoreha ebyoburambuzi nkwenda standike na ebibira ebizire nibisisa siswa muno mu itware ya Bunyoro tukyagamba nti tukwenda kupromotinga tourism mu Bunyoro baitu kandi tuina engeri tuize ntisisa ebibira hamune byobuhangwa ebikwahukana mu nyamasaza ya Bunyoro tinkwenda tunureha bibira ebya government arunde ebibira bitukujja ebituize ntugamba nti nka ekibira kabugoma of course nkimanyire eri nsonga ya mani but of course nkwenda tunure na buno obubi obutito obutu watu erimire ito nka abantu tujja timemiti kandi tagalwa hemiteje nkwenda ensonga yebibira kiki tukwetaga ensonga yebireno mu Bunyoro ere ensonga eyinkujuke kaijaho mu caucus meeting mwasobora kwani mugibaza otimanyire kino kikutuyamba buturantu sisebira na muno twina magita mu itware ya Bunyoro kale kikureka nka hebyo oburambuzi mu itware of course ituna tukimanya kurungi obale muno enganja yange kane ituna tukimanya ngo ebyo bugayiga mukama ruhanga byahereze Bunyoro biri bibira rutandikira kimu kusoma bale tukabyetegereza kubyetegereza mtu ino bugayiga baitu no mukusoma kutandikira kimu primary bakaguzaga forests in Uganda baitu hakiri wahura muge bibiranga bisatu rokira muno budongo bugoma ebyo no mupielo yiwa bisanga bunga oina ko bigaruka nawe kitukusiba mukama ruhanga baitu kirisani fortunate kurorangu ombyo kyakubere kiri kyoburambuze kyaba abokuba it is godly given mukama kitwereza bwereza yitu twino bujunanizi bokulinda baitu atino kulinda kuonka kutulemeriti so sad tikiri kirungi baitu kandi no bofero mwana torarayo torara mukina kwa twina kurangu toyimuka ati nkaitwa abaroho ebyenyuma bisobere it is okay tukuruga tutali bisobeire kurangu twakirianura ensonga nikyo kurora yitu nka Bunyoro parliamentary caucus kuli kugonza kwaitu kandi tukiwentu giye kusoboka kurorango twageza ku revivinga ebintu nkabine byakubere biri byoburambuzi bisikera tinke bibira tubalizeo kurango twabyongeramo amana bere nduru ya mani budongo aberiye bizibu bya mani no bibura baitu ko kandi ndaga mama ndikabiti rundi ho akake baita ati bugoma ya kikubi yo kandi ati bingi munne kugenda ekiri kuli kiri kintu kindi so itwe kabebembezi ba Bunyoro parliamentary caucus of course twina concern ngwe kibireke kikwasiro kubi muno baitu kandi hari mu issues zikwenda zihandolingwe itwe nka government kurangu twa sorting nwijuka tukaeleza update nenye mkagereza hano abayiroho kusikemigo kwa mani omungi geisatu NFA National Forest Authority Bunyoro Kutara Kingdom atabo niho botaba kama bangawo ntaka izero politics ukira usajja kutamba kanguruminga muno kandi bunyabaire ni nyinuka
akangamba mwana wange abajabuka mahano abandi bayiho mukiyena abandi bayiho mugisa kyonka atiwe nkwayiro mugisa ati omugisa ogwo ngutwange kikuru kwereza barukira abasajja omugisa kandi tumusabira hangale munurukira abasajja entale ya Bunyoro Bunyoro Kingdom nayo bari partner kandi bwiri bono ikanojura neija ekyakasatu tubaitwina ikoro bakweta Hoima Sugar nalyo liriyo nalyo mu class to mulikozireki ndirumu arumu na partners abandi nkaba business community kyonka na uranga amabara gekani gaija ati yoniyo bere cluster baita tito nkabebembezi Bunyoro Parliamentary Caucus our stand ekaba nango tujja gendere bitukuhura abo kuba tukimanyira kimunka NFA ekagenda mu court over Bugoma Forest n'obukama bwa Bunyoro Kitara kandi obukama bwa Bunyoro Kitara bukarugayo busingire National Forest Authority hati ne kimanyisaki tuna kwa setteninga itwe we take ourselves we interest ourselves on a fact finding mission imagine ko mwebembeze kakusanga ohura buhure bintu nayo notwarwe kiyaga hatuje kusanga obundi kibalize tikyakumbaire nkukibalize kanto kyasobora kiya yatinka kirokino ndi hano Kenneth Nganje liyanga kakusanga mbaze kintu hanyuma yabyona kasanga ngo kintu hari etikabalize hambeho abantu kibekeni baroti kibayire nikyo hati kisoza uri muntu agamba mukazo oguno bunyaka muragana wago myagabaza abanyoro babakiyeta byanjanje so ito twagamba nka Bunyoro Parliamentary Caucus ebintu bibero bingi baliziwe bingi buli muntu agurukireyo ile tukwenda we want to interest ourselves to find out the facts facts tukuitoza tuta Hoima Sugar eri boundary you eri mu Bugoma Forest rundikira itaka umuitaka lyobukama bwa Bunyoro Kitara abandi nko bagamba tusabire government etukonyere tusetingira side ya budget ejiba kingule boundaries which the prime minister promised prime minister tutaganiza kurungi na minister of finance yakiraganiza kandi bagamba kiri pipeline tukwenda batoleze mitani hati nibo buli muntu akurugayo tugambe ba whistle blowers muje murole ekintu nkino kikusana nko muntu kokwato musuma tayiro mwitaka lyawo okalima akabale kawe okasanga akabale kalwa wakatwalira kim so ito nikyo tukwenda we don't want to go wrong tukwenda tulengwe ekintu kitukuturukia nka Bunyoro Parliamentary Caucus era katurukize ilibe ndiriyo nyine so ebyo ebibira niho tuli nka Bunyoro Parliamentary Caucus habaire y'abantu bandi olubajo olwina story yaro ndugamba nti wade kibira kyabaire kya kare ndikigambirwa nti bunobukira abakiri kya Kingdom rundi kiri kya NFA era tyakubire nikitemwa ku rwanda ateka maybe kaite but of course ezo zona ziri nsonga zimu istugenda kwanturura nka of course ka caucus bora mazire kuyingura emitano biri bimu habi habuzo ebitugenda kwantuhabuza ntugamba nti okay emitane mazire kuyiguru rundi kiyingurwa ne bagamba nti hati kinu BKK rundi Bunyoro Kitara Kingdom rikabaita kali ya kibira kya Kingdom ya kitema nkaitwa Abanyoro stakeholders ba Kingdom era twakuba intusaka abamoto gamba nti kibira era kya kusigere kiri kya Bunyoro nkaitwa nka stakeholders we are not consulted anyways that is a section emune kyo negambye yetu nevertheless nkwenda genda masimu abantu bayingi bali amasimu balaganize mu dakika 10 nja kuba nikwata amasimu dakika tukubura yo 16 kandi kwantika saa zetu nyamurungi saa zijja kuba ibiri oyikeira hasimu wanji hello hello yes nkuhura nayo webale kuba TV bakwesero kandi kutelinka ayesiga Jackson ayesiga aha ikabzo kiao atinya ni sawa kabuze ati nkabano na wale mabo wantu kutaka kunsobora abo kubabaza umuta mungeri ki kubabaza ho tuta mungeri ki okwenda babaze ho mungeri ki nkwabuize okwenda babaze ho mungeri eta kuyambwa buyambi ninga bakorwa bata kufuna akasente ako kusagenda nkayirwaro okay kale bajja kugaruka mu kibazo kyao kikiri
tuyamba abantu bakuno n'aba kale ekibuzo kyo kimazire kwika ale Simon alo tata bano ba Joshua yes obiterire nka Masindi Joshua yes ekibuzo kyawo yes obe noteso tamuramu ate kikuru kya iso kuboroyiremu obura zali kikuja kaba investors bakakobara ali sonto bakutera business bali batundu kusanga ndibo bandi zo process bayitwaire okay ati usanga tutakiyagora okuba investor kuruka kuli na kenda ateka ati baramuzibona bakuja nkwenda atwara magoba zikagaruka ya bati tuba tukobolera kwabo bane batali bayite semester mu Rwanda okay kale webare Joshua yes webare kubaho hello 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 wanji sebe ono ni Ronald Muhumuza kurugana kikubi Ronald Muhumuza kuruga kikubi yego atire era abakurasi bayita abo byakubayire ko byona bakubipushinga bintu byekibira bintu byaki tuwaitutaka kwetekeze kandi ensonga ya university yaika kandi tutukwenda muno university kare tobayireho bayite ensonga university n'ustandikize bayite ikareho bajya kwana kugarukamo kale waito kare ubwo miki nakiba kitembere muno bongire kipushinga kya Bugoma kituruma muno ngaita bayikazi kare ogwo ari Muhumuza Ronald kugamba nti ekibira kigenzere kandi kikubaruma muno nk'abana enzarwa za fosa abana enzarwa za Kikube na Bunyoro bagambe kibira kigenda nikihwaho undi Hasim hello okwenda kwehura nangwa ogwa kwa kwanza kwehura TV hello 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 wanji sebo ogwo nawe kwenda kwehura bora batira kasimu okwenda kikwetaga norugiza TV abora aworekere nyuma kandi bajya kugambira nti Maria kasimu karabirimo twasobola kwantu kuhura baitu kandi bokwetaga kwehura kununja kubana nyonta kuhura kurungi kandi nikiretira kusanga nti kusanga nyakuchwa but of course messages nanyo zikarene zija nziboine hano ngenda kwani insoma both text nze kwani insoma nabarabire ha WhatsApp yange na ya station hinywe na nyenda kuba ninsoma messages zanyu kandi kuri anti twasobora kwantu kwatagana kurungi ali Hasim hello wanji okubaliza hansi mwine waitu abe bisaru tabalize ibara lya iti mukengere baite ensonga ikiri ali Hasim hello hello wanji sebo kurunge sibire hotayu hello oyetuire wenka nyenda kuba ningenda mba messages ngire haba masimu boda beta be network kind of course nja kuba nimbatunga maisa aho nayo abuzirazi izire nja kuba ninkwata yesimu nkayisatu ina simu ngena nizike ya gampora umoja kasese mwebaro kutereza webare kuba umoja ebona mgenye na kutangira hati wanji sebo yogera nyona ningamba nti na mitesa ta gunda songa kwa siremu na songa ya University ya Bunyoro batwatire muno na songa y'ekibira kya Bugoma ebira byumba bitema mara mu mundo omu batire batira mwama akono yange ebira ari no kera kiro bitu munda chwoirewo okay esoba ngere batire mwama na songa zino bara ikare mu kukatsi yabo ya Bunyoro mazuba tureti
batesa muna nsonga ya gundi ebibere ebyo. Okay, ensonga y'ebibira na university. Kasigala mugisa kasese moja. Yakare ubare mugisa kuba TV. Wanji. Hello. 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 Yasimba ogizanda. Ona gambirata. Ona gambire niwe Monica kuruga masinda ya sindika ka message mu rujungu na gamba promote domestic tourism. Ona kwetaga kurambura ku muno kurura nti bana Uganda twayijumbira muno mu kurambura ngira nikya kumanyisa akwetaga to promoting domestic tourism. Oni yagamba aliho Godwin we bali nayo kubaho yagamba enjoy the presentation. I enjoy the presentation. Honorable Ogo muendaki kati we bali kumwetaga ogwali aliho Godwin Nyeirongo formerly Hoima. Paulson yagamba bojo ekibira kya Bugoma bundaba kibire ekyo na maziga no kuchurantula amaziga na maziga ntula. That is the same word. Hamuza Selu Gunda happens to be my lecturer yagamba thanks my son, I love the way you do it. Thanks Mr. Selu Gunda for being part of the group at Bunyoro Television. Of course I am also proud of you. I think I am emulating a good example. That's what you used to tell us in lectures, and I am happy. I am not sure if you pick the language. Nevertheless, I am extremely happy that you are on Bunyoro Television, and of course we are so proud of it. Kankwata ya masimu haba messages nja kuisoma mu dakika zikusembera yo kimu. Hello? Wanji? Hello? Hello, nkuhura nyo. Kurungi mukuro sibire hoteyo. Kurungi. Ati nanka ebyoburambuzi mu Bunyoro kuno bya kuyambire. Bakwesero haba itotakatandikira muramwa. Danisiri alani kuruga kuno Hoima. Arani Hoima. Ego. Ebyoburambuzi? Tuina fekizo Hot Springs. Hot Springs. Tuina escarpments. Escarpments na Hot Springs. Ngati osagala no sanga bazira tourist batua guys bakuruga nka bakuruga nabo nali barukire omuntu ananko mutakatena kafunire muso ngonira authority local authorities. In fact the central government has to subsidize such services. Okay. That's my point. Okay. Muntu bahansi nawe kubole kati we bali arani. Mwebembezi Enoka yagamba haguda honorable Singe Harriet Akiki Iron Lady. Tata ali asimu. Hello. Wanji sevu. Ono kyagondeze amasabu kagadi. Kyagondeze. Nyamasabu kagadi. Kale ewa kuteso tamu kyagondeze. Ate omukazi yokona liboitu obu amagita getu gazokirano Bunyoro kwa center tufuna bakwaga dokero mu bitu Bunyoro. Mukufuna mu mutamu magita gazokere mu Bunyoro. Kati ekyawuzo kyawo kitahire mwine waitu. Kati ogwa bairekya gondeze honorable dakika tusigeze yo dakika ntito muno kuranti kandi atwahika akumalira kwentekaniza yetu ya kyarero. Abali amasimu kankwate ibiri mu bwangu wako muongere simu honorable. Hello? Tata. Hello? Wanji sebo nkuhura. In studio BTV. BTV oli mu studio Nyatabongo program. Enoka kuruga Hoima. Enoka Hoima. Sawa honorable baza kitu ya land fund na ikibira kya Bugoma. Land fund ne kibira kya Bugoma. Okay. Enoka nkwendeze muno kandi wasobora kwano biraba mbugufu. Ngambire njya kwata yesimu zigenda kuba yesimu ibiri. Enoka honorable ensonga Enoka kwendo baza kibira hamuna land fund. Land fund honorable kanso ke amasimu kurekera banzo garuke mebe habuzo bebe tanike ana ayesiga Jackson wa Kikuve ekibira tugende abano ba nabandi bantu kale webale muno abari kugonza kwangonza kubasima nywena abikaye batunulire baitu kandi mwasobora kugenda an extra mile kwata akasimu tukatunga feedback kuruga mulinyo nyenta musomesa
nibiyo kose nyasomere nobuba musomesa okasomesa kyonkota ulira abana bagarukire muki kibani kimanyisa obundi byona babyetegereze baitu panikisa kumesa ngo byona byobalize buseki betegereze nabeke bikaguzo binsemeize muno kandi abateira amasemo mu kasente kana ka covid ngoze ku basini sente tukorobera kale sente kabuzire ayesega Jackson Kikube abalema bawjambiro bata abalema tukusima government eno abukuba ekaba ihayo yagamba kutuklastaringa enkurakurana eri mu clusters yangwa habokuba enkurakurana eija kwa ujumura clusters eija kwa ujumura ngo enkurakurana yona bonna bakole bino obundi tibikora baita ati government tekatera platform ngutandike kuerora abakazi mulinka ebizibu byanyu birinka murakuraine muta abasigazi mwine ebizibu byanyu biri unique hati nyu mukurakuraine muta byanyu nibyo bino hata abalema na yeri cluster ugireyo etandikire kugamba ngo abalema nabo ine ebizibu byawe bitali handphone ebyo abatali byabasigazi tibiri byabakazi tibiri byabagurusi baitu balema nabo ekyo nimbasaba abalema ali bakali Kikube na Bunyoro yona kutwara hamu tutandike kora obutebo bwaitu road associations nkutwine ebizibu ebikusanangana niko tusobole kutunga obukonyezi bwa gavumenti ambalize ko muntu ayino murwayiro omulema baitu amuremereye nikikyo kyonyine abukuba nkomuomu okusobora kutagobora mu government baitu kandi bitukuba tuina association rundi nkekitebe kyaitu ngunkoito abalema nitusobora gifora sako nitusobora gifora association nitusobora giteka parishimode kuija nogamba ngo atitu nitu abalema abomuruka atinka Kikube okusobora gamba ngo tulibomuruka kidoma banka hari nosangira kimungu kyorobere kurango abantu bagamba abantu bano bali hano ndeka tubakonyere tuti nabeke ngo muhanda gwonkati okusobora kuraba nganjani yange banova omasindi agambiro business aba investors bakubataye no business owabantu small businesses aba investors true kana itu concern yetu nkamakurasi abakuruga mutwale ya Bunyoro ara abantu abagena niberegistaringa nkaba investor cyokora usanga ngo nobara bali ba investor tibasemerere no kubeta ba investor hati tukawo imao tukabatuina abahindi batandike no kutembeje Tuagamba abahindi bazira kutembeya batutayiro mukagapo akayitwa kabata baitu no bebe balira so twemukiye toko kandi etokeye kakora kabata kafokera mukurasi atire mu bisora okubati TV 10 so hati kintu kinu kikuru ekyo Bunyoro Joshua lesere galimana no arabandi tukwenda government ile tukonyere kwetegeze etu tugiakurura tukabakura singu turoine kurura determine ingire barugireyo government ye pronouncingire koleke investor ni woha aina kuba ino busoboza kwijja kukora ki ni kwata ijja kutayira kando bukagapo akaitwa akabana baitu beni banywa amata kana yita investor ekyo nkisimire muno Ronald Muhomusa wa Kikube agambira bindi byona abakurasi mugerezo mu bikozera baiteke university mberege nkibalizo tutandika program eno kandi nganjani yange Muhomusa rono ndakibalizeho bayire umoja kasese babiri babaliza university nekibiri bayireho na moja arani yabaza habisaru Sobya university tubalizo tutandika tuli right track abo murundi gunu ngabakurasi banya bakurugo mitwale ya Bunyoro tunenere igigi kurango university kutandikira kimwe ya public ya kubandiza kimwe obitwale ya Bunyoro itandikire kandi oba tuli mu budgeting cycle tukwikara tulinguza kurango budget ya kwija paka university ya Bunyoro eberumu kandi ntugumye nikigenda kwikira mugume kandi mungere kutusabira ngabakurasi banyu tusolekira byabo agambira ebisaru bojo kandi babirima ebisaru bakubirima abari kugonzebwa nkabadinga aba flow of parliament balesere kintu kiyengeso ningamba titugenda kumalira kakusanga buli kintu kyona tukitekombira giro hauko bintu bingi because rombira giro baitu kana boti bikirire hati nke bintu byo kutema ebibira ebintu byo kutema mu bisaru kubirima icyo natubimanyire ngo kikuchone biragiro baitu kana buteyire ebiragiro nabo tibikozerwa bokuba kusanga bonyina abasemerere kwetaniza ebiragiro nabo bonko obundi batemere bisaru abandi babiriremo akasente nabo kyo nimbasaba bari kugonzebwa emyende ya Bunyoro kushara nyo hali mukali mitwale Bya Bunyoro koranko aloro zirekisaru iwo mutima gwa okuleki Mungu ikintu kino kinkora tikiri kirungi habo kuba ekyo kwenda kiyo bwangu ogya kuli mamu hati bogenda kuli mamu kandi ekisaru kyotemere nikikuba nikirete enjura
hate njura bwera beta izire ne kisaro kyo kya kirima musozo ne mu ibiri amezi ni gahuwamu hati kandi ne sente zero takyazirora nabwo ekyo twetero mutima tutalinda ngo buli kintu kyona kirabo mbiragiro bayitu kuba na isenkati mutima nkabunyoro ngo batugamba okumanya ekibi ne kirungi ngo kino kinkora kirungi kino kinkora kibi niko tusobole kuranga obwomezi bwatworobera umoje ebyembi balize bere bya university Bugoma nayo ngibalize hoga naye izire muno hano itu turumuka Bunyoro parliamentary caucus kandi ndugumya ngo boundary opening ene genda kuba bwangu niko turole tukusobora konyera birabiri byobukama bwa Bunyoro tutara tukare nabo ekibira garuko hotkina uri plant tukusakibya tukakigara hapo hakabayo umuntu umwakantere simu wiki hwere yagamba bakyanke tagisa Abanyoro kutsoroza atsoroze umuhindi tumugaro sende zaye kibira kitu kigarukeho so ekibira nikisobora garukaho kakusanga tubamuramo foundation enungi tukarangwe kintu kigarukiro batu banza tutegereze ohali nka ohali munsobi niko tusobole kirano kurungi ala ni hoyima abalize Ebyoburambuzi yabaza hariho ebikonko yabaza bitagata yabaza hot springs kibiro kana umanyire muno tayo ne team za bakazi muno bekani bachumba omunyo actually bagamba bagulima nyanga bamire baguchumba Ebyoburambuzi mbonyoro tunabinge tubitapingire kikumara tubitapingire kandi bo abantu abahansi bafunire mu bote zabo kuba niyo end result they should be the end users, they should be the end beneficiaries. Ebyoburambuzi ebyo ekuru kya byona kiringo president wetu wakaragana agamba technology IT bikebi nibyebi byokumanyisa ebyoburambuzi bikayireyo kyonka nosanga ngo ekyoburambuzi kiroho kimanyirwa abantu abalawo itwa abakibira atina businga leta kimanyira bukuba agonza abakibira ikarayo bati nosanga ngo ha map olo mujungu hala kurora nosanga ngo oli bwaraba ali UK oli bwaraba ali Britain nosanga ngo takusobora kusoma map akagamba araka chweka kanunkarora kali kibiro Muhima district mu holiday nonyona abana banga rundi nyeno mukazi wanga butrantu genda mu holiday lero no tukora ki tugenda nikimayisango Ebyoburambuzi byaitu tuina potentials nyingi nkabunyoro kyonko guli muri mu kwaitu kurora ngutwa biteka hama lokali niko bagamba niko bisobole kumanywa ensi yona niko tusobole kuranga twabigoboramu nkabantu tuina bingi muno tuina gonze cultural sites tukimanyira ngo nkabunyoro tuina Bunyoro kingdom tikiri hona ayi byoke bitenda bukaba baitu hati itwe ubukaba bushobore nabo cultural tourism tukipromotingire tuta kuranga yosobora kutuletera kasenta kuba Kenneth na barozi abatunulire Bunyoro television ekintu kiona ati kigarukire ekyo ine kirungi kikusobora kuongera entahya sabo kubona ekintu ekirungi kitakuyamba ati kikuyamba nabwe kyati bogenda mparo karora bakatandika omusajja kabalega for a so proud twin kantu bigonza bali ati kabalega na history ye alihala tulize mparo aine kyamani kyayongera nyikara y'abantu omukutaya kasete abantu nibaije nyine hunore n'abanywanyi bange bakuruga South Africa nabandi bakuruga mu yangari ya Zambia bakwijja hano mu Uganda next week kwijja kurambura bali bana bonsoma nabo mu university mo from South Africa bakandi bangamandi bakwijja kurambura mu hano mu yangari yabagamba actually bampa sites bakwetaga ekyasingire company za kimale bakabali mu akasubitomuzi eza Uganda bunyabalengiro kubagamba ebya Bunyoro biki the only thing they told me was a refinery. They have never seen a refinery, an oil refinery. Bangamba ejo niyo kuba interest yabo nyarengo kubagambe bintu bingi bangamba ito tukwetaga refinery bora no gamba Bunyoro we shall come by the refinery. So no sanganti civic education erundi no kuranti twabungisa mahure marungi culture sites mu Bunyoro kuranti za sika abantu kuja kuzirambura tukyaina challenge ya amani. Of course challenge roho ekingambire to amplify them. Abakwa tukumeba kubaza Ebyoburambuzi be both domestic but tunaba hard. So tuina ku amplify nga kurango Ebyoburambuzi bituna Bunyoro. Ensi yona ekubimanyaho tubifine tuningire tubijanja waze. Abakubara abantu uro bagambe Ebyoburambuzi kyoko no gende busoka.
Bitunura mpare nkubalizo kiki dakika zilitane za karaba saa hivi nkwenda kuongera dakika 5 nyibire dakika za abandi but of course I would explain to the management ensonga habwaka nkwenda nkwata yesimu emu ibiri ezikusembera yo kimu tata ali asimu gutire muno kandi wayiruka mbe nyagenda kuho mugisa wasobora kwanogirukaho rundi ndoraba messages ansome messages ntito muno ona gambire good evening chesiga ibara zile meseza kiki niyo yani ona reserve bara oni agamba thanks for the program George V Sobulisa. Why can't government create piece of land so that our forest is saved for the generation? Thanks. Ensonga yona kubaza why can't government create a piece of land? Nkwenda tujigaitene ensonga ya omusaija abaire Enoch ahabuiza hansonga ya land fund. Ono habuiza ba government akuteka hoitaka kurwante bizo bino twabyahara ebyokusisa kwe bibi. Tugigaite na land fund edakika zinyibire edakika sugiza yina. Okay. Nkubasima abarukugonze bo murundo gundi ngajani yangi yesiga alesele mwaka ajanja zile meseze muhoima na vitu genda ko bisara bagezi bait hati hawa ebibira baki government retrozita kagalimanano ekora lyo sukali ni sakuba hantu ona bait kwande ebibira ni bisobora kutaba hantu ona so kikuru muno ngutu hatu na chance kibira kiro tikirikyo bwenganiza kukihaho habokora ekintu kandi kitukusobora kora hand hatu akusaba kuba nekibira au tukwikira niza itwena nkabunyoro na bakurasi itwena kugamba nikukisemerere kuba land fund agambira George Kere agamba we serve the forest for future generation kira kubigambira abantu bange ba Hoima district abaruko gonza ba itwena mutwaziro munsi twine bintu bitwasangira hati kiba kiitima muno kuba yowazairwo munsi oyine ebintu ebyosangiroho okabikolesa jointly tibiri nabyo omuntu obundi biri communal kyonka tubisangireho twabikozesa byatwikira urugendo twali twikire baitu kandi atiwe kwijewe omuntu omurundi babiri rundi group rundi biki mukamara he bintu ebyo as if ensi egenda kuwerekera kiro kinu rundi Bunyoro genda kuokero kinu. It is very unfortunate. Gweto mururu nkubasaba ngutwetera mutima isenkati mutima mu abu Kenneth abantu ebintu ebirungi babimanyire nebibe babimanyire kimuka no babone bakore kintu ekibi baba kimanyire kimungu kibakora kibi kyonka somehow nibesanga mu fixing leka tukikole simply because rundi kibakufwayo simply because abandi bayino busobozi bwingi bagamba barankoraki so ebintu bitu nimbasaba barikugonzebwa nimalira abantu ba Bunyoro tubene isenkati mutima tumanye ngo musajja George abaliza kagambo karongo save for future generation abana baitu abejukuru baitu balija baligamba ngo mu generation eri akabamu abantu abaine embabazi abantu abakwetegereza abakoleseza ebintu binu kurungi kandi babitulekera nitu twabisangaho nikimayisa nayitwe nabo bali bano busobozi bwo kubirinda byeyongereyo kwikensero bwerwa kata ogo habaire Harriet abusinge mugenya kiki habaingi mumweta babyface akandi ali mukurasi omukazi owe nyamasaza ya Hoima nkwenda kutwara omugisa guno kusima abantu inywe nabatira masimu abasindikire messages simu yange abashare of course baingi messages tinja kuba ninsoma baitu I can mention a few Innocent Sunday atugonza tekira mnywano wange kuruga Masindi Pauson kuruganya Irongo abayireyo mnywano wange aliho Godwin abanyoni banga bakagadi angira hamnywano wange kuruga kane munyamasaze ya Kasese inywe bare inywe na cyari kuba ni mukyari ha Bunyoro television entekaniza eba enyatabongo ninyewe Kenneth anwagira moti akani pakero kya nyenkya murare no busingi Katoleya nikatole amasano katolente obunokome byone bikoragana n'amashanyarazi mwa Kirongo Electronics Hoima Fort Road overseeing